Emakwa baby me to apprem to break kase no eso. So for be de chire ya wo hwe transport so. Oko Upper West Achima bato mpesua no so a wono ne wo mra hye Frederick Obiado. The ne wa nyame so ade de chip compound bi na fei boreholes nsia amana de hye a ewo Upper West Achima nsinimu ewo poye mantam. Oswafa be de chire ye ohwe akoniaba nsem so ye onukuru ye mra hye a wogine ma wona ewo Upper West Achim municipality Frederick Opon Adom Ejai chips compound mu na 6 boreholes e de ama wona ewo Upper West Achim mesne emu we poye mantam na emu wo hye ensio a metu across the constituency e ensio mako 64 in 4 years Nyoma ayeye Upper West Achim constituency 4 years imu no edoso enwachi ohini yo wa chamberman berema kodi akese wodi kan ade abasobo ema NPP aban ne sa brebia wodi mpuntu eba wo mo ekuro ne emu Brema ye I say chama bejira ha o se di ofo di abale bia no ade so ye odia e odia o me ye kan o se record ho e na chama e ka no Brema for moto ma do a olim o ma ne wi ya olim sese oni ma bebre so ye oguso ye ye da background so ye di nwe oguso ayono a o de nche se babo so ayono a so Brema ye Mesre wani di ya kan wache eno bi abeg ne apon di amaye Mesre wani di wa se we di mo toba mo kai no